Tungere botiania West Obario machibu na nini bo ACC DCC munandikithania nindi bantu barabaturana mwathi beyete amoko mukira Mauritania barabombikia kudurania ana bamwathi barabatyandikiritwe na barabethirite bakidana kwa njachio bone nyuma ya kumenyeka antu barabaingine ndi baina ana baina mwathi bate kubarita werune kenda ba mukira tungata kuma kithirikari ora kwagirite mukira medeka nandetwe Atungeria bakethirikari kuma maturene witie guru bagi siasa baikundi biantu bamawathe na bangi mwanya kumatiania West Batrimene ntere tia uru kendo chwa buraba umbo kinyelangiritia na bamawathe baraba mami mesie bate weta chukuru na bate na ibande kana kinyakandi tia ntu bamawathe kiragi utukiro kwa nikiontunia maana ya ile yake na 50 ba skuru cietu 14 teatu kumenyana ba community ingi nkuruki ngirie 10 sub county tiganya ba skuru kuna nito wetikanire na chiefs na other stakeholders anabau bareo menkuruki ngiri bate skuru bageta skuru anabau nkuruki ngiri bate namba certificate bakona certificate kenda skuru ira bari baumba kuona competition na baumba okarayana bangi ba community ingi kuringana nabo amenyeri bana na ntu bamawathe bakulukaira kaita kaumu kono utungata bwa kethirikari muno bisine cia birth certificate na ibande untu butumeta bakabwidi karobi ana betu ba paraba imwanya bombi kana batu talemab baba ingi ba yero muchi ku registra wa birth certificate akuwa naandikirwe barua ni chief that will be enough ya kwa mwana wa disability birth certificate na yo atuma oneka kandi karaka mwa power kana National Council PWT kwa uthine imwe ni kwithira batira menya ni atababwiri kugwithia na chiefs betu batira ari bai kwandivicwa berwa ikanuti koka kwandika aki mwana o aria na boyuwe kunende atena kibande keina atena kibande kiethe na registrar wa birth certificate na rari na complication lakini kumeru ari au arenda kabalwa ka chief tukuyenye tukurealize manto yamo yakithithika nontu batamenyekana bati thaira bakiusishwa lakini ndi nontu bakumira bakamenyekana na bakauwa mantu yo na rutereno rwetu thirikari ya national na county tukawata thina cio ngwitikia going forward mantu yara ya matatizo kibo ya komba kuthira na thirikari igeta na mbere kubaguna amwe nabo bawetinya cio icio ciara matunda nontu namba ya ntu baraba uchumeria ne weta na mbere kuongeleka kinya kethira bariwa bando kwina kibarua kise itongelete kinya intake ya rimo baraba kweya kutrenwa ke special needs kou nontu bo motivation yeu ibara ongelekere ne itweteketie kulingana baraba weta bakiongeleka baraba gutrenwa no bo batomwa maskuru ya na baba inge bakethira bakimenyairwa Vira tukwenda ni anabara baombe kwa assesswa bathithirwe educational assessment nontu mwana akarea kuthithirwe educational assessment akethira ecukuru ira ate kuona vira agirite kwewa nikenda akomba kuthoma bura kwagirite itokuona kwevo baiketwe mwana ate wikwa lakini iketwe skuru ya baba wikwa kote mtu mumenyera kaukarua kura ikeno ntoto kuga itubu anto ibathithirwe educational assessment nikenda bathithirwe placement na bathithirwe placement irio tukomba inya gweta bwega na nikenda inya bathiria bomba gweta inya nangi kire budget ya 2024-2025 specifically indekire 1.2 million nikenda tumba kwithira twina campaign ya kuregister antu baraba na mawathe na also out of 1.2 million tukethira twina million ya kunekera antu bakenjai ward kiri PWD sako nikenda bomba kwithira baki itethia na njira mianya kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.